Samoa's natural waters are special. Something goes in there, comes out different. Natural Samoa water, the taste of nature in a bottle. Talapalava Samoa, I'm Jack Ty Laban. For any competition, I'm all about speed, skills, culture, and of course, my Texas. Wa'ua leo. Siwa e au wala i se te unga tupe mo le lumanai manuia. E mo le puipuinga tau tupe o lo soifua, mai mawhai o na taunu no atu, mo so se mahua anga i te whina ngalo iai. Samoa Life, le inisiua mo tangata nuu o Samoa. We're here to give the opportunity to people for full-time work in New Zealand as a skilled worker, so trades, carpenter, mechanic, or anyone who's successful with the quota. Bili magai lewa bawa. Kopi banguele kapungia. Kopi rope bawa ngai. A feel mai nei loy le Federal Pacific Finance no so mana onga tau tupe ba sorry. Permissão forçada. Eu falo pelo nem com a coluna e se embora entende aí mai uso e te ninguém não vai mele le paga ato ou vai cura da le marofia. Por aí vai bem. That's okay. No yes kini mo spak kama mali. Matamo wa sento ko la papel na fusuma at so pa. Ya, kini na pa sa TV. Pero mo no. Mo sa time tawan. Ya, long ala lin tu fa sing se leo. Ko ia sa mo mai le ba yo fa ba na yo is fam talanga. Ata to tala me fa ngaso o le tato press conference le nei o fa la wilo ina tato mo le o le tato ACP Pacific Warriors Challenge o tulanga le fa moi o le fusuanga fa pulo fisa ya mai ia tama mai fa ma wa nya no tato tampusu ni sa moi fiso so ani kana le multa pena ino tato tulanga talonga fa ba malu ye le povo civil o tulanga lava le kalap talon mali sa Joseph ina e fai tausanga uma mo le fa moi ia le tulanga le platform o silfia mo bang nita usanga talu na to revive le kalapta alon malisi le kalapula vai an malis lua fisul lima si pa ia maltini ia mau telefo i nai results o pa pinao na tupu mai tono lea fa moi ele lava e o mau bele kalapne ta alon malisi fa au e pele ta usanga maleta usanga o ta usanga o tea sa fa pinana matai se pa profesa mo le tali ya ato pangal esa foi sa fosu male alu foi mai fit ya to sanga nei yo fa popo le o to sila mai a Henry Tyrell ya mo sila fia Henry le tau fa lo ina o le va non tau tua ya sa mo e tulanga foi fai pile editors terminei o roa pa matua ya le usa ya ya le mo fula no kala ko malisi e so ani ai ma kai tai nei ya foi ko ngai i fusuanga fa professor mo sin se le ni so ani foi ya ingam tulang fa pia al platform lava ia o tapin nai le amateur na professional ina ia ma fai ona fiso ani ta to ali se kalapta alon malis e tanto tamaiti pe fu e o ile tulang al fa professor o le non fam talanga e mai alola na amateur ala o already we e on point to tono le fa professor ina ma fai ona sa vali e lunga i tulanga koe wha wau malu taipio o fusi ia langi IPA WPO ia mal WPA tulanga lan ni o le tausanga nei e lua fusuanga longa lua le nei ato
Fuanga la ia ila ma fai la vai tai ala ona fusu atu ila lo le o le fa profesa. Ona fai ala ia na tau te fusu pe la lo le amateur pe utulanga le Pacific Games. Ia le Commonwealth Games ia fa pena foi le Olympica. O le plan lava ia le ale trine. Ia mal tato au fusu. Ina ia ma fai lava se taimi fana le keep active ai ta pena mo fusu anga fa pena ia o le tenina la ta pena. Tulanga na le o nga lue ba lua nei le tato kalapta lo Malaysia be se foi so fusu tono sa mo nei mo le pa mo ma fa lo la Ata tono tai nei o la o ko le no le manu tato o to stala mo na FCD association. We're going to pass it to the media now to ask the questions. Teo como le fala o fai no me vale o le lo pasa mai lo FCD o le tale tu si. Ya, na fala lá. Era ficou aí foi nem. Era foi de pai moda. Estuvo de papo. Ya, o fusuanga nei be ona fa tu te mio sola. O fusuanga fa tau sanga fa amalisi sanga tu se. Le wa mai ele fusuanga lona lua fa profesa. La tali ya atu. Ya mal fusuanga mo fa profesa ya hindi. Ia fa popo e ala ia mo fusuanga ia kala pula vai fa emecha e mua ona fa fanga solo tulanga dia fa profesa o se fia fa profesa in ba vai tulanga tau se leni mo alta Pira se tu peleo com mais mo fusuanga fa profesa ma o le terminei o lawa ele kontalakte lo wa ave manager suma lo lawa o mana sai ni mo tulanga pena ia e au titilo se tu pesuli ma fe fusuanga mo ia e pesuma I vai ia Henry o le sa man fa o mo fa sai real po tilo sai real Nela e isi o ko ai na sa ko tai ko me le tilo sa man ko pai Ya me sigue va a ser mucho de agua, algo no pasa mucho, ¿no? Ya me ofende gusto un poco de esa agua, no la pongo. Ay, la no como funciona la. Sí, ya. Since ole tenho mo buwan de wa na alo tu ai fusu ang fa office Lase na no ta inga ko le. Ya, lase na no ta inga ya ti oi kusu ang fa ko ke sa mo ni. Hotel mo fa siti. No ta inga la le ta mo bole le tino inga le ta le ni le fa lo lo le ta le ni ya mi dua ya ka bele se anga mo ya wale la to pai ta ya se conselhamos susuan itai MC tu lu fani dia stai voltar com mal se eu não le olhava não fa o molho eu o tele teu chamo o tu faz meio imitado ele lá se desse se não sei se ia o tinha tu lá mas ya eu cortei a mal se eu não le agora mas le mo ini le se una mare le tarini ya le lu mo se en fondo se ni wali se ma tu ma lu se ali se una sta tu tai dice Wa men tu lang ang sa pinang mo daw kusuan. Tan si ya tan le ya lo pero pues en sabe tu tarong mo ese tarong pero si Jangan mau foi dia tentu mai selepas ini ia tolingnya tempatnya awal itu malu lagi. Are you confident that it's a man or no? Ini oleh saya kalau mana malu ini sih tahu dia apa malu kan. Anda le kamu ibu. Atau nanti tu lo itu terpenuhi. Can you respond in Samoan or? Samoan.
My preparation's been good. I've been training very hard for this 10-week camp. I don't see myself losing this fight. So I've done all the hard work. He's not faster than me. He's not stronger than me. I got all over him. Got the technical skills as well. So it's all my fight. Abisai, what's the latest in your preparation for Friday's professional fight? Are you okay or are you not okay? It's really long and hard camp. Really the promoters for bringing back second time in Samoa. Oh yeah? Yeah. Already looking forward for the fight and fight. So, this is your second time in Samoa for the fight for the same person as a marriage? Yeah. Have you ever won a tournament? Not yet? Not yet. What are you hoping to get from this I'm fight? really hoping to have a good fight and really want to get back from the sport of boxing. Never winning a tournament in Samoa, really looking forward to win this tournament. Do you think you can win? Yeah, for my preparation, it's 100%. Again, it's your second fight in Samoa. It's going to be Senidoko's first fight. Yeah. What would you tell Senidoko since you fought Atomo? I really told the fella, you have to train hard, to work hard. It's not really hard, that easy to fight hard. You have to train hard. He knows everything, how to fight hard. That's good. You want to say a call out to your Fijian fans in Samoa? Yeah. Just say something to them to encourage them to come over for the fight on Friday night? Just to families and friends around Samoa, if you don't have anything to do on Friday, you come out in numbers, support this Morris boxing. It's in a gym too. Yeah, gym too. Gym too. Come out in numbers and support this event. It's a very good night of boxing. Come out in numbers and support this event. Thank you. How do you see the relationship between the Samoan and Fijian boxers now that we've established? Maris has established this platform. Man, it's different. It's good. After the fight, we have a good relationship with Ato. He's a very good guy. He's a very good. Really helped me a lot. Really helped me a lot. Two of Samoa's fighters came over to Fiji the beginning of this year. Marion and Jansen. They came and fought over more than two. And Joe as well. And they fought over and they won. What was the expression by the Fijian people seeing the Samoans fight in Fiji and winning in Fiji? Yeah, but the only thing is the training and the preparation. If you put the start in the team, working the team, the good coaches, good management, that's going to be very. Just to follow up with that question, do you think our people are built differently, hence why they win most of the tournaments when they fight? Do you think our people are built differently, hence why they win most of the tournaments? Yeah, how so? Can you? Really, Ato's been training preparation for the fight. According to us, only a few boxers that are training like them. Not all the boxers they have a good. If you have a good management, good trainer, you could have done good. Yung sa mo muli, ang saya ang nalo, yung dahil sila sang muli ang sangain. Ang Taipei na Patriots o le platform le na mata mai to we baile le fusuanga mo va emecha o le fusuanga le represent tatu tamai. Ia tatu atu no le tulanga vanga le pine aulom tulanga va pena te bila le
Le ala ua maua le manoa e sosoani whapropesa e na ia maua i se lini. O tūlanga le o Henry e fusu i lalo marisi. E toi a mainga lano revive le o tō kalamena le marisi. Sosoani e foi monisi o whanau wana le fusu o tua sisi kalapu. E le la amata sosoani e amata te fonge a mai te tonu tō lengi e mwofua le o i fiti morsi le fia. O fiti e whasinte le profesa. Ta mea i mawali tupi. Te lele puso ang paprofesa i fiti. Tulanga la le le o tato nga lue ma ba lue ma fiti ma wala no ale emma chai e fiti. E le ma ventu tu sam tato e fisi ma lo ma tato con Silvia tato lo a compete ma sa ma stadia no Lucian. Wale o fai fisi na ma tato ni sila mo lo tato ya ni sila teknik e tau tulanga tau fusuara. Au le tulanga la fa profesa le fiti. Pela sina mo lunga o wale pa na imba fiti me tau tupi. Ia lea lai tau ngā lua toi tātou ma toi tau mai nei whanau ia ulewa na fufusu. Mo se ava noa toi sosoani mo se se ali mo to aina. Pe whatutainga lewa mo toi mai tonu hen. Toi to lengi lea lai lava nei tau sanga e maunai toi leni sosoani e se uto o rua ma se ana whana. Pawan me te talo e aua ni wabio. Tūlanga wapina. So is Maris getting anything from this? O tulanga nei ole nga luenga na vale ia marisi missionale ia marisi ia me tau talo nga mo Silvia na amata mai tam tuai a fili la marisi mai tasi valu lima school ena mai talo ngai tunu samo mai e fusu anga la kapi so kan so talo nga missionale la banda le fetem nei paule le se le ni au titilo marisi ni ta pena nei tau so soani nei tamiti wa ole se pa foi pela fatetaina e uma lole le fusu anga fa e mitja. Ia ma mone i loa tona i tamiti ia matane. Al tulanga la leo leo whapopula le lea manoa lea. E kui tela le kia pitafi me pita miti mo se manoa e sosoani e. Tulanga ia mo se tupe whasi lea marisi o sosoani kalapu le operating o kalapu e le ngata fule na. Olo iei ia manoa whaskol sipi ao. Ia lai te tongi e tamiti ao nga le tutonga polo kalame ia. Le tutongi e ila waina ia la. O tāpena e tamoe ni tau sanga u. Ua tua fia nā ni whanau o whai ona o fi mai tōko kalapona. Tarona toi mai ia ne. O terminei e whiolona sto tele whanau la iti la. O e le terminei i labo skulu ono i labo. E al terminei o lo ki parau li matua e pe mo se tōna se furu. O lia i iti. E inclutai o se fio Steve. O le chaptale le Mary's Boxing i Australia. Na ia na te vai o kuia tukulanga ia i o a mai tōnga ia matulengi. Ata se emociona atali. Ia mai si foi la to fitu lai o i Australia. O ngā luenga la ina ia whai ngofie. Te rea ngā luenga whai leo so i asti. Paongat. Whai ngofie, whai ngofie ngā luenga amato o i Australia. O le isti i o tanga sonua tulanga pena. E whaleta pena ngā mota to au ia ta inga mo tapina Commonwealth Games tulang papina. Yo iya Steve tapina yo stani. Ni tulang papina. Pioli so ani nga mangal luele lo fai pela vele tau sanga ma le tau sanga. Sa no no fiona e de tournament. E se tutoni se uno, tupe tutoni de uno e se le pone la fata mo. Ya. Fa fisini, oi fa fisini. O le team wani tona i mato le spalili nei, le afo le ono. E a mata i tatu kusuanga lea. O le tau le kopetipo na whanga solo atu tusi. O le kopetipo e awhita ala e tangata tō rapu. Maua le mea tau sami, e whapena hoi le vai lima pia. E le napo, ia ma le amanoa hoi mata i hui anu whanau, e mo e tatuan mata TV. E mo vile mnoa e au titilo sa oe. O si fia fo le tatu atu roa, tangata le sau e fusu ato. Tangata pe malo vale. Tangata e fiu tau fiofi tu o oti fia sau te ni ala ala fra mola na va sau pona ni. Mana iwe mo se man vai fatana mo tata wai se li to na tanga. Pe no ya king fiji. Tangata pe sau mai tu a pen kaka kukuli nga le va pena e mana ela tinne mo le mano ato. Ito no le mai. Mata tu e lango le ya ato ma Henry ia manai whanau la ia e me tia slaiti e to te vai e le pona e le vai ngal pokalame maris. I si lai voi ia ia mbano le tunu.
E 5 tala i le kawachacho sesi a 5 tala matamata mai lunga. Pe tamai titiere a toa le masina e 5 tala e atu matamata. Pena ole tu pena e to ni so swani ko i tikala me ta longa e me lis ko i tulanga pe ape uma fala lo ai ole fa ponga ko i le tato bole ai pe se tato tamo Mr. T nai ana e mo le mano e la to e Mr. T o ai fatto a usu ana solo ta bulbuli ala nei te va ve usu to yo ta ai per tulanga le va mo to fe ya Mr. T fa fi le po e fia panga e e liba tato pana fa emeta so nai fa na wia fa na ula wa malisi ya wa na ta kala pusu ko ia pol sa va ina me nei tamiti fa ta alo i ia po ma ko de class so ada en mawani se le ni so sani la le tu la folo la va ia sa ni le emeta se le pio nei fa do ai ko lo sulta sa no pusu me ni stupe mo e pio e tu la ngara tato le pride lava ia ma na si o tato tu la tau beros mo mena ene ele eme ja pa fa tele li wa sto fa ko vitima mo le va mo en penga lu e foi ba fiti mo ia pa so do li sta ni sila Fia, kasi te Aristi, fia mo sina sa no ai le development la fe Australia fa mo ia ka sila fia le balu la tulu le lo wo fe tam fa le na so sio ia mani si foi no le au fusu le te mi ko o Marion lenga ia na wi foi fiti ia fa foi Jensen ia ma development so mo vai le pathway va le ka pe ra ku fa mo so the development areas are malisi or ang family subin di Samo maku plan area ya maku komikini le kusui tau kali sa i sini askali mena makini ya kolegi ya why we of the sorry to say the development here inspiring Australia normal level de Australia ko kolegi ya no si kolegi ali pakasi ba spa ya mera pakaya malisi their role pulang ngai au development trainers ko i Australia after we so strong with that Tony director museo and se volga o head coach sa o la line o le palino kali alu pa na ni sha it's all for the privilege of and honor to serve our country for our local talent. That's why we bring Ato back to Samoa. Que le ava mo e fuso e ato i Australia e mga awai e sau i e amari yama fuso anga i nga whakaala i loa lana i o kāri mo o sea mo a ko local talent e mai ka alo i ka kāri para i loa mo i a ko ia kari ngā fusi lastly about Ato panga came in but what's your next step after this? After this, I'll be having another profile in August. That's to be confirmed, but looking forward to if it's here or Fiji. Doesn't matter where I fight. Still gonna put on a show. I'm gonna train hard again as always, and even this fight, I'm gonna put on a show and come for the knockout. Even if it's in round 1, it comes. I feel like I'm going to break him down in the later rounds and we'll go down. So you're really confident? Always confident in myself. I put on too much into this. I work and I train 3 hours, so I barely sleep. Just straight to training after work. Do night shift. So yeah, I'm very confident in my hard work. I
borderline sport. Polisi me fa ilo, mo ko si da fio ato sa represent of stadia, le world championship. Si da fio tayo pita ya sa o ma ato le represent of stadia. Pero len sa ato lon tua. Ole loto nuvo le tani, bowlen le tina sa mo sa ama ya lon tama. Le amangoa le se mo ta tu tama tu foi le ufa ni rugby league ka to sa mo. Ya le mga fai ato li transfer me luar su lima sa representai sa lo fusu lo masa. Gusto lang pangai ti mo na ya mato mo matungal go sa valua mo. Tamani ya maletari. Você fia ato mo luma ya level confidence on preparation. Ele ACP ele fa be fica lo level confidence ya. Mo luma level confidence. Fica na dina ning fa. So sisi ba. Fa be na bola tampus. Sa vali mai fa fo beni ma boy. O todo no mai. Ora matua dio na ko se. So tunanga na masa ni ama to no ni environment le fuswa. Pay si luma le level confidence pay si luma algo no fa. Tunanga na to. Papai não boleh no. Thank you. Lewat beli sangwisi, sangwisi ya. Lo lampas kan. Isap sih dulu ko ya. Okay, no ay ko no ko